Haga kateng ukpa badukun badman sim bakui amen. Kasngi balang katayeu bahenyeu kapor paskha. Tungin syashkori kaktin jong blay. Kajing pule nakikam jong ki apostol. Tu sumar bhayalade bat ya kakenhun lang brod baro kawe. Kaba uman sim bakui ulapen kamti ha kajing sumar jong pi. Te tolong kinong syarai jong kabalang ublay. Ya kaba ulakam kenti kum la kajong da kajing yap ukun jong uhi. Ngatip ba enda ngalay no kisuri runar kin sawan hapdeng jong pi. Bat kin ompelai ya kakenhun. Kapor kan poi haba endon kibriw na pedeng jong pihi. Kiban keren lamler ban yalam bakla ya kiriw ngay bat ki. Tu husiar bahaking, bat token mau balai snem kenti, da ki umat bat sngi bat mit, ngalahikai ya iwei pa iwei na pi. Bat menta ngabu api, ngabu ya pi ha kajing sumar suker ublay, bat ha ka kubor jong kajing ai jong u. Ula bante ya pi, bat ban ai benta ha pi ha pedeng ki bala kentang jong u baro. Ya karupa ni kaksiar, ne kejinpong jong no ngam jukwa. Pihi pitip, badaki ne kikti jonga ngalatre bat ngalapen biang ya ka baki lok jonga bat manga ngidon kam. Ngalapen I hapi ha ki baro, bada ka batre shitom hakane karukom, ngidei banyarap ya ki batlot, bat banken mau ya kiktin bala kren da utrai Jesuhi. Kambha kabaai ban ya kabapdiang. Enda u Paulus uladep kren, uladem ko siulang bat ki baro, bat uladuai. Baro kilaya yam, haba kilapyam ya u, bat kilado ya klat. Kilas ngiusi kamtam naba, ulaong bakin om yo isu ya u. Bat kumta kilalay on ya u syakaling. Kaktin jong utray, ngis ngu ya ublay. Nak kasampuson kalanong henriw po henyew. Kajubab jong pi mensim ublay uyay pendap kapertay baro. Unyeng ublay try kenrat en pen sapret kinong syun. Kiba isi ne yakun ay kinherkrat nakmat jong u. Kumba tedem be yaki. Kumbeting janding kin umno. Kumta to ay kindu no. Kibomman habawan pau utray. Kajubab mensim ublay uyay pendap kapertay baro. Henry kin kmen kibahok. Ay kin risa bat syat kmen. Kerteng utray kin ruay kmen. Mai lenti yubasyong hulo. Kpa ki kun swet de utray, nong da jong kiriw kentay. Ying yubaduk ay ublay, yukoy di u ay kajing lui. Kajubab, mensim ublay, uyay pendap kapertay baro. Ine ka gospel bakoy katkum uyo anis. Te menta ngawan syame, ngam don syu ha kapertay. Henry, maki kidon ha kapertay. Kokpa, kupa bakoy to sumari ki ba me mela ay hanga. Da kabor jong kakerteng jong me. Bakindup ya long kawe kumba long manga. Katba ngadang don rengkat batki. Ngala sumar yaki da kabor jong kakerteng jong me. Kaba mela ay hanga. Bat uweiru naki shem jod no. Lai tang ukun kajing jod. Ban pendep ya kajin tho. Ti menta ngawan syami. Ngayatu ya kine ki katba ngadang don ha kapertay. Knang ba kidonut jongki kindup dap syon da kajingkmen jonga. Ngala ay haki ya kaktin jong me bat kapertay kala isi yaki. Namar ba kim penyadey bat kapertay. Kumbang ngam penyadey bat kapertay. Ngam pan name
ban simno yaki na kaparte Henry bamen yada yaki na uboman Kimlong kijong kaparte kumba ngaru ngamlong ujong kaparte tu pen kentang yaki ha kajing shisha kaktin jong me kalong kajing shisha kumba melapha yanga sha kaparte ngaru ngalapha yaki sha kaparte bat na kabenta jongki ngapen kentang yalade ba makiru kindup long kiba kentang ha kajing shisha kaktin jong ka gospel jong utrai kajing yaro yame ko Chris